Apeng ke jingya lenti ke bat kalan ban ai ke jing syakri ke babayu blei ubala penya ki kam ki jam ka seng samla Katolik molai selai karya kalayo ban Plie ke jing rakhe dap arpsan Snem jongka ha jing elang kabla long ha arpho tarik mentau banai hapo kate ke snong yakni ke jing rakhe lingkho Snem jongka seng samla Katolik molai selai karya lawan ban Plie Pyrda do MDC ka molai constituency uba proses ti saukme kumukongsan ringkat ke jing don lang ufada pita nengnong molai parish ufada Alistair Mauri spiritual director jong kani ke seng samla kinong kingkam kani ke kenhun bat kiwi kiwi ba proses habakren kum kongsan ula kintui ki samla bakin long ki badon buram don akor bat ki ba im te brio te blei u kongsan ula no senyang ru yakini ke seng bakanang la man pentelon yaki kam jong blei Samla ibakit kamalang nagli people play belong discipline na baro pilihan hak ken mau ngangaliwi mga ari present jong sing samla datang orang nuksan bo ha kajinglong jonga ikin jonga ikam jonga bandarong song ken mau bangkit kamalang kadang ba kanu kerja urong yang terong isamla jong abalang ke pihi baro kowe nagadaw ibakit ye kam sing samla sebat kedu dia belong rom dan akor Para juga puan nama mendiak orang nama pilih kami syong tahu, kasyong sudah kerjakan hak mereka. Nama pilih kelong nama kamulai kan hak mereka. Nama pilih kelong nama keberajong kasyong hibarokoi, kasyong kan hak mereka. Nama pilih kelong nama kami kerja kelong kan bed kan biang. Nanti dalam masuk berkentu kelong yang hamtam di sana, baru asyok sana. Kanawi kelong jong kasir jong kejelah. Imnang sanang kawalang kasyong hak isamla ginan 100% na kami population jong kami kaya kaya isamla